aprang si anytime today news ke narar phana da pakadom pajiglo anytime today news bita thanba bini disami donalisha lektipi nona jupaitha bitang tonbe PSP pa non le kipia long long le hempu vega tuma mena basic kaprega mena tum do rampo ta ke ACCM aphan ka chungri I am pu vega bang jom seminar ki ti chulong le proton training ki pungge do vekchi Lason se nifai tom keparni puroni circular lo non PSP a project ki ti long long le hempu vega tuma bang amen ti bidun long le laso long le long ko mane bang potum che jok dun dera puthak long le hem potum long le men chelong vek nan ti pusi ke ACCM aphan ka chungri ru long le ahem potum ka chathan che kamarang long long dun phobak doji ladak se aprang patame dutti ki bomlo la so jok non PSP project ke wangji pu jok amen ka chibi dun je phan mondola tumarong chingki chatham tung gongro bonta mondola tumabang nonan ke amen ke thapji ka lelang area phan ka survey phan se wang cholang pu apong long le chojun bom hota asong se tham bom bonta nona phia bang reform ka chi jok dun popo ahoda bang ke kapre ga tum se amen chathap thot pusi pachini po Lasi, long le hem pu vega tuma bang chelong vek tang chi pusi ke sia jongpan choni le pon. News Desk report anytime today news. Ladak Kuluni Salkor office amandol mandame chor jodno dak revenue kusam ngte adu sitame GPS bang du tame chor jodno sar non ke lelang ma GPS imare ji blo ma hatum sar tum bang nang thak tekang lo non ke bandori ya GPS ke mari choji amun ahem pu are dalong tin le GPS mare jigeli pusiang than tekang rong lasi son thak si ne tumbang ki ningji pathe don bom no sita non anta ne tumbang ke GPS ta dak bang ke bang sinang kuri pidet pusi arjulo mayok bang phule GPS ye mare tame so GPS ye cancel ra puthot ne litum dak choklem ve ko an pen ne ha sitronala prang pen sarpisa borat tum ke claim adem Sita non sarpi sabratum un edel lo pulo nilitum nang ciklem lo sita non sitame akiti tado nilitum nempo sok putami majaru putami pusicu e bom lo do bom lo sita non bangki nilitum hanang par jepin si dak GPS ko ma bang pulo ni si GPS nang kimari delo nilitum han kia apatata nang en edel lo gela si majok han sitame ke hai sar tuleram rong hang sitame nang sai pidon ranang lang pidon tha nere tum dak che malang so hapui hi ke phongabi angke pui ke tortelang so angke pui ke la rok dak lang so lo la song bong abang che malang so long bang ke nere tum bang ke non anta don kep ne arat ke non anda nere tum ke ayata chini don delang la pa long le puriman ta nere tum ciri thong kep ma ciri plikep dak amui do kogi kadoka wed don kando ka pen don kep do nere tum da don kep arat do don kep ni tung choklem tung non puan ta ayat alam ta chini dun dipen la pen alo bang yok hura ma sini tum ta cho yok don lo mani tum han bang ke onang li tum ke GPS long nang limen ave la sinang kontek the pusinang pu amasi ni tum ta la pherang ke tum han chok phai nang ko kalam the bange la pulu ta si sara ke hai tu le ram long hang tame nang lang pidon tha nang sai pidon tha pusi tuning rila Adam sa. Sitame jo nilitung ke bangjong si ladak GPS nang mari pu sitame nilitung ke claim ve ka bang phu tung ke GPS nang mari pu ta chini ne ta sinilitung ke bang hu prong la sinilitum jong si ladak non e ako mondol tumbang tan ladak nilituma along le long GPS nang mari re pulutang te nilitung ke potalok le pu te nilitung ke long le ta pe the Kasi nang li sar sitame nilitum phan hai nang sai pidun ra nang hon pe nang sai pidun ra nitu nilituma amet potalong nang pidun asonte po jalu nili nang li phan nili nang chete ke Rap mother drug saputhak Karbianglong Women Justice Forum atum pening tangrak boka chanalong protest rally kido Wo signify tom kebarnia da porphai kep malam bokajon rong spelong Karbianglong Women Justice Forum thek pen ke AWJF sorlo songlo chalio so marla pen prek jama song tum chilang si sorlo to phan ka cholang ram ki jungpi adaya ve pin pen sorlo to phan ki pathi ove kimi osomar tum drugs kichu ki panglu ma jo intang rak pen ke AWJF ame phi biulet bepi cha ponsi protest rally bokajon police station pen amu checheng ponsi SDO civil asylum anpalesi Bokajan Sub Divisional Magistrate Reading Pinporalo Pajuda
Pinporalo Kiparapon His Excellency the President of India Rashtrapati Bhavan New Delhi 110001. The Honorable Government of Assam Raj Bhavan Guwahati, the Honorable Chief Minister of Assam Dispur Guwahati, the Director General of Police at Assam Police, the Chairperson National Commission for Women New Delhi, the Chairperson National Human Rights Commission New Delhi, the Director Central Bureau of Investigation, CBI Kedamtang Gang Rap Murder Lapen Mata Unepin, Arloso Marata Kave Pinatu Aphan Kipati Hui case. The answer to me Prabjin Pen Ritar Diponsi Aho Kang Sai Kelong at Japan Jongpon. Patumi Kachi Song along KAWJF students atum say no to drugs, no justice, no rest, Hai Hui Arielong, placard banner Hai Hui or crisis drugs Kichor Kang Ho Topan, Nep at Nanchilapen, Kitur mi over tum drugs Kichopen, Kachipahelo Nanjit Hetanpu, Hangtaram Ponsi, Bokajana Rosopi, Par Blue. KAWJF Central Committee में PBULET BP Kajapon along KAWJF Chunbang Priscilla Katharpi KAWJF Bokajan District Committee KAWJF Lahorijan Khatkati Branch Lokichar Liu Somarla Pendra Tumche Tongdunsi Ing Samjin Pen Pinpura Lobokajan Sub Divisional Magistrate Editing Pipa Chudamlonglo. News Desk Report Anytime Today News. Program Errands Guriju, Ami join rally protest program. A program kontu Ami Bogajan district got Pile Ami program to Karon Bogajan district got Bohut Amar anti activities to Miami Paisu, draft Vicky Kora Aro women of sexual harassment, Aro Eneka Bohut Ase, Etu because Mane Ami Unipala Adi program to Patisu, Aro Ami memorandum to take Carbiang Long or Bora, Mane civil as you by Jogane, Ami Bogajan district, Ami memorandum disu, Ami protest really when Amar Bogajan Hanapora, civil as you system. Aji protest koratu tinta bikhoy ekta hol amar women oporote bahut harassment rape hoise dine badhi ase ami news chale etue dekhi pa ami Facebook chaleও to dekhi pa Instagram chaleও ki pa sob etu mane khetor news ot ami etue dekhi pa beleg news ami dekhi na pao tu karone ami aji mat matisu sabor rajor bikhoy karone mat matisu sabor karone ami mohila khetor ami 0 age pora buri amar buri all age tak ami mane safe nai ami saguri tora jagao safe nai ami korba business kora jagao safe nai ami college joao safe nai school joao safe nai sob jagar ami mohila child ami safe nai kihor karne safe nai itu ami question koribo bisaru ami government central government ami question koribo bisaru ami mohila por kile safe আমি হোদাই বাচ্চা ওপৰতে স্লোগান আছে স্পেশাল স্লোগান আছে বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও স্লোগানটো এইটো ক'ত আছে এইটো ক'ৰবা বাকচত হৈছে নে ক'ত হৈছে আমি নাজানো হ'লেও স্লোগান বহুত ভাল হ'লেও কামত নাই কামত অহা নাই আজি চাওক আমি যিমান ৰেপ মাৰ্ডাৰ কেছ হৈ আছে আমি গম পাওঁ ক'ৰবা ৰেপ হ'লে ক'ৰবা মাৰ্ডাৰ হ'লে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক বিচাৰিব লৈ নিব কালপিটো পাব নিজৰ চকুত উন্মততে পাব যেনতে পঠাব জেলত কোৰ্টত পঠাব হলেও মৰা মানুহটো মৰি যাব জিন্দা মানুহ কাৰণেতো ভালকে থয় জেলত ভালকে থয় টাইমত ভাত দিয়ে কামবোৰ কৰিব এই মানুহ ৰেপ এণ্ড মাৰ্ডাৰ কৰা মানুহটো জিন্দা হৈ আছে তো ইনজাষ্টিস ক'ত আছে কানুন কোনে বনাইছে আইন কোনে বনাইছে আমি জাষ্টিস ক'ত পাম আমি জাষ্টিস ক'ত খুজিম যিমান পেণ্ডিং ৰেপ মাৰ্ডাৰ কেছ আজিলৈকে আমি জাষ্টিস পোৱা নাই ইনজাষ্টিস হৈ আছে আৰু একফালে চাব আমি ইউথ আহা জেনেৰেশ্যন ইয়ং জেনেৰেশ্যন বিলাক আজি হিন্তৰ কাৰণে ৱাৰ হৈ আছে যুদ্ধ হৈ আহি আছে স্লো যুদ্ধ হৈ আহি আছে তো স্লো যুদ্ধটো কি আছে ড্ৰাগছ দিনে ইয়ং জেনেৰেশ্যন বিলাক ড্ৰাগছ খাই আছে ড্ৰাগছ খোৱাৰ পৰা মৰি আছে ড্ৰাগছ খাই পেলাই ৰিহেব চেণ্টাৰ ভৰ্তি ঠাক আছে ৰিহেব চেণ্টাৰ দিয়া তাত বিনা মূল্য নহয় বিনা পইচা নহয় তাত মানলি 20-25 হাজাৰ আমি তাত দিব লাগে কিছুমান পেৰেণ্টছে দুখী হৈ পেলাই নিজে সুইচাইড কৰা ঢেৰ আছে কাৰণ এফালে ভাল কৰিব নোৱাৰে ৰিহেব চেণ্টাৰত হ'লেও তো ক'ৰ পৰা পইচা পাম মানে দিব লাগে বহুত পেৰেণ্ট গাৰ্জেনে মানে দুখ হৈ আছে তো ড্ৰাগছটো বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে আমি বন্ধ কেনেকৈ কৰিব লাগে খোৱা মানুহ কাৰণে কেনেকৈ বন্ধ কৰিব লাগে
এইটো মই ক'লে নহয়, আপোনালোক ক'লে নহয়, আমি চব সমান একে আমি ষ্টেণ্ড হৈ পেলাইহে এই বস্তু বন্ধ কৰিব লাগে আৰু আহা জেনেৰেশ্যন Pinya bita kila pansing ton paliglo, dumi chakme, karbon.